Seso ya kubukwa mwi wangu ingunza ni ato yo musine kwa kengu ni dhokoa wodini ya chomedhana mwingi wesibala ngui ukwesile liwatawo iwe ni mwanake kwa isito muse ngui mbewa miake ile medhelu na amudhika mundane kwa ni seso la ya to ni mawabisa ke badhukani masilikali mebo ma DCI homicide wala mwisile lwa holone kiwe mbene si umwane ile ndhelu wananisi wala ithe uthikitwe nivo iseso ya kumbwa mwi uyambiwe wala mabende mamurutia mombo wana ukunikili wambiwa lina kwena na ndumamusi uhunikana kwe mwakani wangilile miongwele na itatu musengo yula ni mwisililua uwani matavisiethe wake ngui ngunza ula ni mututia tawa indie savali na vala kithito kia kumumanza kia kunienguka na ngui ni wahaiye mwaka wangilile na miongwele na itatu na ila tuambiyo mumanza nitwethe yona vai kindu tukwati nundu vai vandu twaatavwa ona vanini utonya kwithonikie nundu kuma kwake vaamusi aitie kana ulondu twataviswa aitie ve vandu wathi nukaokea mundu na atia ciana ciake cia nzuku ciake mbungu ni kana ikamukutia nyumba ene kumevinda yu tuyesa kumona na tuyesa kwi mundu wake yu mwanae ula mekalaa nake nundu kibetu kyake kiatwa vaamusi kekala ko kiaiwendo kikamba niwe mekala nake mwana yusu kibetu kyake nake mketiwe kwa uno nzuku siekala namo itina walungweni ne kumethe oa ni wakwatikania na vitu ya kumuvukia na kumuikievu mwitu wake na vala watorokie musi lakini mwaka mubetu netu akwatie report kana mwana waitu Esther ni mwito na ila wakulidwe atwika ebuyu ni ya ide wake ula niwe musengui na kumaba museni watolokile na ambia kwa manzoa na toa ripoti na itinani museno nesi yeko kwatwa mwisililwa uyu nunonekie na kuiki wa mbini ngalikosia matu na vala kwesuo wetiwe nguwa usesei muvyo na kuona ni vala amo wa wathikie ithe ila chief na assistant chief mokio ukune kila kindu kio museni watolokie na toloka nende onesio kwatwa ngaliko ya matu ilo na kwatiwe nundu ripoti yesu ni alikite kana nuku suspecto ni otonya kwiro wayethe ni waetiwe baamusi naona ni kibande kiethe bala wabithite na ATM card na inde ona ni bala otonya kwira thikiethe na ne babukuwa muthenya wo mundi twethe amabindi ala ni mebe kwatwa ni wona ite report kana kwavo ni waitabisie mwitu wake na nowe waye ide wake na nunokie naonania bala wathikie waiye mwe waithe wake na kwe umundi nituona remains cia mutumia usu bala wathikiwe andu mamusi maweta taukuna munene kuo indi maweta yungosi siona muweti na wakuona mavinde mamwendo wo yenge maumienda serikali kuwasa matambia la maile itambia ila ya ile na ila ni batoneka ni materesi siana nondu mwa mutumia usu weta wa ngoi ni wewe yumete kusomethia kama isukuwe keta wa Angel Ndanu kalake zaone secondary school form 4 nikakwatete afadhili ala merete maikatelesya lakini unasiana ila ingi kwa mwetu wito wa Esther wale kwetha kweka mutiani wa kijisia mwaka huu lakini ya musi akia ya mwana wa ithe na bena kamwana kanini ke grade 8 keta wa Milan wa Moseke school uone tu kundia muno siana isu sia sipedetu sikwate justice kuma wodini akiomethana mwingi wa thiloni wa Suo County na Kitui kuripoti Evelyn wa Maovo Melina Musangi.